Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum gajingkan mau ya ka khatway tarik unok pra ka sngi badum lani ka black day habarok ka way ka thain chate lam ingi gari India hadien gajing pen longdok long snam ya ka ain Citizenship Amendment Act arajar khat khandai ka Khasi Students Union harengkat gajing snok tilang bat ka North East Students Organization ha ka khatway tarik unok pra arjar arfuai kala te daki lama yong ha keleng gibenta jong ka sorshilong ban pen pau ya gajing persya halor gajing pentrekam jong ka sarkar India ya kani ka ain yak jakor gajing persya jong ka KSU bat ka neso ya kani ka ain kadai namar lengba kani ka ain ka sarkar India kan kedup ban pen kala nong India ya ki red pai Hindu Sikh Buddhist Jain Parsi lani Kristan ki balasya thambor ha ka kerteng ganiam hagari Afghanistan Bangladesh bat Pakistan na kaliang juga niso kala sim bakla rai bakan isingin yai penken mau sekipai ba joke pa dulu di katan stilam ni bakan de kasni ke badum ngi sim ni ke rai ka niso ka sim ka rai ka daya ka khabi ka jiau snam ar khandai hadien baka sarkar India kala pelong an ya ka CEB pada pedang jong gajing persya jong di babun balang orang lani kejala jongi hendai nak katan stilap ngi berkoi ni pedang jika CB mata ka kalong ka si tingi simba kani gajing le jong sekarang dia kalong ba kadai sepentang gajing tambor ya ngi kum ki trai muluk ya kabang kam ya ki an ki ban yada kerpang ini hendai ka sekarang dia ka wara pembanya ka an ki ban permadan ini di hak itu kopor hadan kadan gajing persya kebajora sepang ni ka jeplong an ka CEB itu porong de ka CEB andai ka sukar dia kam semlas ngap ba takkan dia tu ya kisor cungi pa de ulum ni ka tedong thanil stay lam ni bro koi padai rol kata ganong rem ba ngi observe ne ngi kalong sibenta bengi kapan kemau ba kani ka khatbai tarik chupnai no pra ka balaji ausnam arsa khandai kadai sepenta apa kata ka political injustice jong ka sekarang dia yang ikum trai muluk ti ko dei lor tan grem na dia ko so menta kasngi optang ka jala jungi na dia ka ki sunai semetalang hadin maka so kala sem je kena krai ngin jai pan ka mau mana usnem ya kharwi tarik tak bangin wa ki banar ki bayong ki lamayong keleng-keleng rakat bacing thok cengtar ki ba pedi kum kadak bangin priang bagi persya ba ini di peterkam yang si
Bat kejuk kopor kadai ru ka kerwo sya kesukaran dia ba kesukaran dia kadai ban bang no ne ban repeal no wat ni ka ando kamtam ka jela ka jongi le ha kapor banginang dawa ban petrikam ka LP ndai ka sukar India ka warapan ban kani kalong sebentar kalong ba hajaka bahkan sengap ya kita kejeng jongi kum cerai terumluk me kendu ndai sukar dia kadang perkat kamba susu ya kita ki bari kemudian bar lagi bari kiba kuat ban ai itu ki kum nok sus nang bapura jong negeri India kani kalong ka sing thombor mempet yang ikum terumluk kam tam ngidang dai ki ba de lor kata kanong rem ba nagaliang ko sengru mi sim bentar renti ya kani kesngi kepala benar kani so ba kani kesngi badum yang ikum pat dodum ke dong stanjam ni amarni su tho sai ba kum kaseng bangidang yang bandawa terkam kam tam ni ka ALP ni don kajing sengo artatien jar kau komlong koman trong sakaran dia hanrai kani kasngi ai bikan dai kan yai pankan mau singi kum pari perdok persnam yo singi kum klet kai keberajia hakisna manusia hador kajing persa trong babun balang kamtam ni jela singi nilai sakhi tu kopor ba ki babun ki terai muluk ki pari perdok snam ki pen paul jong kesol ba ki persa ke si ibi pam ta kalong si de gani kum kajing sebentar hem ba pentrikam ini kara ju kan iso nakaleng ko seng kalong kum supta pangin pat kermau si jong pordok persnam ba kani ke sngi kharwai trik pra adi ka sngi ba ka si ibi ka kalong ka si kalong sebentar ju tombor ni kum ki terai muluk denget ba kan yai pen kersiu kan yai pen kermau ya kajing yai kuman ba kajing yai tombor nakaleng ka sakaran dia yang ikum terai muluk ti de lor ketak benta na ding ko seng mata kasing la wa keleng kila mayong haman ki office ki chongka seng la ki de ki district unit ngila peniang kila mayong ki jaka ba pher ngila wa de kini ki flek rangkat la mayong kum katak kata kalong ka kerwo ka bahasa sekarang dia ba ngiyang ban persa jika si par kejuk por ngiyang bandawa ba sekarang dia ka depan repeal sinon dia kini ka si hajaka jong ka si nakaliang juga neso kayang katakan orang kalong pentrikam ya ka LP ka no is bro ko bai kamtam na liang jungi ka seng ling ya rang ba i angnut ba kas ALP kan pentrikam hapo ke jera jungi om ka si